June ni som panga sang ni som ni panga chol ni ania Bahzar thlir tu te chibai ule Israel in thlona tanga bum thlakin Iran ram hun poimo sang sang an beya hemi chungchang hi Bahzara content pahni kan siam ba ka atul nga kan ria da wangin thiam le thiam lovin voi ni lai kan live to boka Bahzar lo thlir thin te chuan Israel le Iran inkara boina chungchang thu thar mai pialama achung ril ti meialha thu tharina ken tela be bom poimo te po kan hre thokhat tura kan ngai ani Israel in Iran in ring lo la yan beya anwa hlotling viawa Mossad howin an air defense system te po na thok theilowan siama wangin Israel thona ten an du thalin bom an thlak thei ti kan hre to a Iran hian Israel hi changlet ngal mai theilo tura te kan ngaya mase chu tiang chu lo ni mi lo zirtop zana tangkhan Iran hian Israel chu missile mangin an changlet veta a Israel ko pui ber ndireng thin Tel Aviv chu an beina sat berani a chian na po athleng nualani Israel le Iran hi boru ka po kem sang khazasari velaya in hlatani a thlona in khoya ma chol lovin ngil takin Israel atangin thlokila darkar ni le chan vevel zet hun manangaya anin kar aram lian tak Iraq ba ka Jordan ten oma roman na thatok siam sa lo chuan thlona manga in beina chiani lova Israel poina kumanin buat sai nuwa an bei chau ti te kan soi to kha chu wangin Iran tan hian thlona mangin Israel hiwa beilet ve ngal mai chiani lova chu ba ka Israel in Iran a bom hnu lok khan Jordan chuan an airspace an khar thu an puang ngal bokani kha hei wang hian Iran tan hian Israel beilet tura manro thale om chun chu missile manga bei ani maya Israel hi khovelin an soi that air defense thaber ang hialan soi Iron Dome air defense network na yani box sia wangin Iran tan poi thama Israel bei hi thil har satak tura nga yani lain Iran hian Israel Iron Dome in vena chu paltlangin Tel Aviv mai ba ka Israel ram hun sang sang an waka fu ve thei tlatani Israel beina wang khan Iran rama mi somsari pariat an thia mi zathum som ni velin hliaman tuar ni in Iran chuan iwena an reporta Israel chuan Iran in nuclear ral thuama nei mai don ni ria in an ram himna ti der thong thean ni wangin Iran hian beita ti an soya mase Iran hian nuclear bom an nei ti fin fiani lova asiam mek ti po fin fiani chuang lova a nuclear enrichment ti mek chu nuclear ral thuam siamna tlak ani trap ti chu an tran chana ni a hei po hi UN Atomic Agency po ina fin fia chuang lo engpo ni se Israel in Iran an beya Iran chuan phuba alak venge churam pakhatani ina ati mak monia achanglet ve tarenga Tel Aviv a Israel sipai te mun pui Kiria district ami chu Iran missile te hian an bitum ta chata Kiria hian Israel Defense Force IDF le Ministry of Defense in mun pui an nei ani Israel hian an air defense system mangin Iran missile ten lo kap thla a Iran sipai tha IRGC te chon Israel Air Base le an sipai mun poimo te missile mangin an kap ti chu an puang chianga Israel beina chan le na ni thu po chiang takin an soyani zirtop zan khol ani min thleng khan Iran hian tha thla lovin missile mangin Israel an kap charchara Tel Aviv le Jerusalem a chuan a kha tok in thil puak an hrerenga siren a ride ureng boka Tel Aviv ko pui chevela om rison le zaiona te po Iran missile hian ti chiata neya in chekara mishing tang te po an oma Israel National Ambulance Service Magen David Adom an ti te chon civil mi thi pahni anom thu le mi som pakwa in hliam an tor thu an puanga Tel Aviv a Beilinson Hospital po in hliam engemaw zat an nei thu le hliam zinga pakhat nutlinga thi thu an puang boka Tel Aviv khopuya mi tho Ichilov Hospital po in hliam pasari an enkol thu an puang ve bokani Misaila kan ni wang hian Fire and Rescue Services of Israel chuan in palia chim thu an soiboka in chima hian tang anom nuala wangin hliam tur le thiza thi an lapung chhozel nge inarin om hetila hian Israel sipai te chon Iran missile ten kap thazel ti an soya civil mi te chmun hima om turin an hriat tir zel boka hetila ya ril ruwa zona lo om chu Israel Air Defense Network chu hlo chamle time ni ti hi ani Israelian US puina in air defense system into a thip thatakan neya hengte hi aero system David Sling le Iron Dome te ania an chuan vorber Iron Dome hi Hamas le Hezbollah ten rocket le missile mangan beina laka za som ko zetin a hlotlinga ma se missile lo ka thak nan hian pakhat ka thaka
dollar singa tanga makta duai ni vel zet sen zel anga ya wangin a hau tak hle thung engpo ni se hetianga inven na thu thi ban nei chung po hian Iran hian Iron Dome nek tlangin Israel hun poimo le mihring tamna lai te po anron ka fu thei tlata heba ka hian Iran missile lo ka thlatur hian US point an pui ve ti soyani boka chuti chungchuan Iran missile te hian an tuman fu ve nual tlata nikum September thla po khan Hezbollah howin Israel malam safet Haifa le Carmel khawpui te chu an kap viau to boka khami tumphei kha chon Israel Iron Dome in soisela hlo hle ni kha Israel chon khovel engram main rocket le missile beina laka za in chhanhim na air defense an nei lo ti an soi thina an air defense te chu Israel ram hun poimo le mi pui tamna lai veng him tura an design ani wangin missile zongjong an kap thla thei lo ti chu an soidan ani a mase tuntru ma hian Iran missile te hian kiria le mihring chen tamna lai te an deng thei tat loisi ani Iran hi West Asia ramzinga missile nei nga beran nia sangthum velan nei ni in chutania ballistic missile le hypersonic missile te po an nei tela Iran ballistic missile te hi kem sang nia thui kap thaian nia wangin kem sang khaza sari vel hla Israel hi nuam sa in an kap thei ti na ni IDF Home Front Command chon Iran hian missile zahni velin an beini in an soya hengzinga somnga vel hi chu mihring le in omlo na laya tla ka wangin an lo kap thlalowa tlem te chawin an air defense an paltlang an tia avan doi zwal mi pathumin nun nan chana hliam tur te hi hliam na tak tur anom lem lo ni in an soyani hetila hian nimin khan Israel chon drone le thlona mangin Iran an bei chhun zom zela IRGC sipai zinga nun na chan patni anom bel an tia Israel thlona te hian Iran ram khothlang lam ballistic missile ka chuana tur missile launcher engemaw zat an kap chiani in IDF te chuan an soya Iran media te chon Tehran khothlang lam kem zathum vela hla om Asadabad city a Israel drone beina wangin police pahni an thi ti an puang bok hetilai vekhian Iran missile beina wangin Tel Aviv khopuya Croatia palai office chu achia a Croatia palai le nupui te chon hliam te na wan tur ni in Croatia ram foreign minister Gordon Garlic Ratman chuan a soi ni zandar som pahni le chan ve Israel ramadar som khan prime minister Benjamin Netanyahu chuan Israel Security Cabinet meeting akova anthurel kan hreman lova hemi ma hian Netanyahu hian video in athu soyati chuaka Iran ram hun poimo tak takan bom thu le Iran mi poimo thanhem takan tha thu asoya Iran hian missile anga wangin hunenge mochen chu Israel mi puite tan missile laka inven himna zona poimo dona tia hun reilo te a Tehran khopui chunga kan thlona te thlokanga Ayatollah Paul te omna mun zong kan bitum vekang atiboka Israel ina beilena tur laka hian hmasa kha chu nep tak engma lo ang mai aniang ti asoi bokani Iran chon he indona hian Israel an beina missile te ka thlak na konga Israel an puyani chuan USA UK le France te chu Middle East an sipai omte beya awawa Israel an puyani chuan an chevela hengram sipai mun te be hi anin thlahung don lo ti an soyani heng khothlang ram te hi Israel lam tang ve kan nia US chon Iran missile lo ka thlak na Israel sipai an pui ti po langsar takin an puang to a nizan phasa kan live na po France President Emmanuel Macron chuan Israel chu an inven na kunga puyan tum thu a soiti kan tar lang to boka hetila hian Britain chuan an sipai ten tuma an pui lo thu soin tunang huna hian insum thei poimo hle ni in UK Prime Minister Keir Starmer chuan a soyani hetila hian UN Security Council meeting a US palai McCoy pit chuan eng sarkar le an thurwal puite ma in Middle East a America khole tuyemo American Air Base emo America hmune mo an bei turani lo chutianga thlengani chuan a so khok an khopang ati thung US and Egypt Jordan Iraq Kuwait Saudi Arabia Qatar UAE le Bahrain a sipai mun nget an neya heba ka hian a poimo dana zira son kol thei turin mun som pakhat danga sipai an da mek boka tuna hian Middle East le West Asia ram sang US sipai hi singli atanga singa inkar an mek ni in Council of Foreign Relations chuan an reporta UK po in Gulf le chevela sipai an da nuala France po in UAE an long sipai engemozat an da mek bokani Iran hian sang ni le pakwa khan Saudi Aramco oil mun chu drone le missile mangin an lo bei to a
an khawpui hu thi te poin sang ni le som ni pani khan UAE US mun te pon lo be to boka hetiang hian an tile lawang ti soi har khop mai heti la hian Israel Iran inkara boina chua pianga themtleng te jok ang mai lo in rol ve zia thin Hezbollah le Iraq rama Iran pui fir fiak te chu tun tuma hian an ngoi thei hle a mitam tak mak ti ani Lebanon om Hezbollah te hi Iran sipai matong ang dewangai thei hial khopin Israel in Iran lunga ti oilo chuan an chengal wat thina chutiang bokin Iraq a helpol te po Israel laka hian an cherang thei hle boka mase tun tuma hian an ngoi tlat thunga he hi chan bulpui berchu Syria ram President Bahzar Assad pai thla kani a Iran in ral thuaman pek na kong Syria ram lama pintak wangani thu Andreas Craig King's College London military analyst le associate professor chuan asoya hei hi dik mel khop mai heti la hian Lebanese analyst Kasem Kasir chuan Hezbollah te hian re hlenang ti ngot the ni lo atia thilkal dana zirin engpo thleng the ani atiani Israel le Iran inkar boina hi tunlai khovel ngong boina nia chu wangin India in engangin ngen ngai ti hi kan tan chuan a poimo tak zeta China malak na Poldin Shanghai Cooperation Organization SCO chuan Israel in Iran arun hi na takin an dem thu an chua hepola hian ram som telin China Russia India le Pakistan tepo antela India chu SCO member ni ve in adin turam zinga telania mase he boina chungchang SCO in an soi howa adem na thu chu an siam na hian tel ve du lova tran big nei lova om mathlang le ta a India ram Ministry of External Affairs thubuang tu chuan boina hi in biak na manga chin felan du ti asoya he boina chungchang hi External Affairs Minister S Jaisankar point Iran Foreign Minister biain na soipui to a indona le boina na sajo ka omlo na tura mala kan du thu a hrilani India hian he boina chungchanga ngai dan hi lo soi to wangin SCO member ten meeting an naya po telve tul lawan tia India tel lawin SCO hian Israel dem na thu an chuani engpo ni se Iran hian na zo ka Israel be chun zom zelan tum thu le ramdang in an tranpui ani poina puitu ramte sipai mun beya awawa Israel po in Iran hian an missile manga Israel an beizui zelani chuan Tehran khawpui chu meialha chantir an tum thu an soi boka tunmaya chon he indo na hi top don lo tia langa engangin nge kalchho zelang tiero soi thiam har khop mai Israel hi US le athurwal puiten tran ma se Iran hi nam upa Israel huat na ril tak nei an ni wangin Israel laka hian tloman tummi don lova boina hi na sa choviau theiani nimin khan Minnesota khopuya Minnesota State House Speaker Louis Melissa Hotman le pasal te chu mi tu ti hrial lo tenan kap hluma Minnesota State Senator nilai John Hoffman le nupui po ka hliaman ni boka hengmi te hi Democratic Party ho tu ten ni wangin politics thila in huat na wang ni nge ya ngai ani police te chuan hetianga Hotman le pasal kap hluma Hoffman le nupui kap hliam tu hi police anga in che ni antia tungenian la hrelowa an chui zui meka Minnesota Governor Tim Walz chuan politics thila tharum thona chu Minnesota State mai ni lo rampuma do turani thu asoya he thil thenga mo phur tu hi man chua a phu to khremna pek nge ani ang ati nimin jun ni sompali kha US President Donald Trump birthday ania Donald Trump hi kumsom sari pakwa ni ta a kumina hiana pian cham hi US Army kumjani somngatlin champha ne na lo in rual chia keni ta na ni zan kha US a chuan in rin ni chhuna nia Washington DC a US Army kumjani somngatlin lomnan hian military parade ro pui tak nei tumania he huna hian US Army sang ruk zet telin helicopter somnga M1 Abrams battle tanks le ral thuam dang te po pholan ani dona he parade hi mi noi ni velina huna an chim tura be se nia heti la hian Los Angeles a boina in a hrin chokal zela military parade an nei la hian US rampuma no kings protest an lo nei ve boka kan muthlana ni wangin tuntruma hian eng thil nge thleng kan tar lang theiri lo ani Bahzar lo thira wangin kan lo me